Matutu puru hari Sabtu sore di Serbi Matutu kami yang nami sian kami ulah-ulahmu bati rumah akasakap naneng direcawan yang kabere nami ulah layan itu mau lihat itu tulang. Jadi pasatannya mesti perpikiran tuamu tulang nami si toang bona tulang si toang narongan nami lah kamu may sudia ke tulang si toang bona niari si tumorang wala teh ulah selai si tumorang kalau siap kami si tolu pindahin gandul siap kami ini permodik nih maupun amion olah di dulu aku ya pasahat oleh teh mau lihat teh atau samuan waktu kami amin aradido laksanakan no gitu loh boleh jaitan ulah na poso so dia kaya koni tuan hutan do tekal mulai manik main dulu gimana ulah na poso jaitan betul mah no di dia mu ulah nami ulah na poso rajai pajaitan di rohan nami ya atas soal manusia mah makin dia siap kamu natutuan nami natutuan imutan lain hera-hera isi rasa jadi OP pertikian patorang nami mah Tuhanmu saluhuna raja nami somon pertortik ni ima adat persauruma tuaun ni natua-tua nami opu Erwin burumane ima tangkas taboto di naung sauruma tua nah di tanggal sia bulan 12 2027 nah di hari Sabtu jorohan nami ni raja nami marsumut ma taruhonota nasida imana tua-tua namion tuinganan peradianan persatok kinani sadarion manang ibotarion hari naudion ima hari nadinggan martongko raja bolo hidup di Baduat Maria Raja Nina mengata laksana pe raja nami jalan masih panganok kita naki songon hatani natu cuma dorong nani bagot nomor hal pemain natu budi robean oras ma amu nama ngaton lam tabana madihami sinadongan asasi tidi main nasi kopak ulang-ulang pangarahuna otik sosadi raja nami gue terpatu pahami naki bahasa ikudang pinasuna mangalat kami itu acara selanjutnya ia soal acara nanaing sifat umur raja nami tuhamu raja nami na jodoh itu termobi asa tiroi hamu non berutung ado akan nahurang soal di konsep naung ni patu panami ia habis nomor tombol raja onan kita pamasukot tamannya rohanami na tua-tua turun-rumah mangang somon nyata na tua-tua ngopo laus disimat non rajai ula-ula nami mani pasahat somon ulus sabut tuna tua-tua nami jadi asa hadir manok kita amnotokin nai raja nami di ula-uni tuhamu terlumobi ula-ula nami mani soninang tulang nami sitohang bona tulang sitohang bona nyari nami situmorang tulang lorobot nami raja isi dabutan hula-hula naboso panjaitan sirai soninang tabunan asarapak manok kita sekitar 4 jam habis maghrib habis manok kita namar tonggo raja ya disobotnya hari raja nami mamukama anon ha kita manang hami hudong
mar jam-jam 7:30 manang jam gitu di acara keluarga. Habis acara keluarga baru maralaman ma rencana na tuan mar jam sekitar jam siang manang jam 10 antara ima ringsna. Jadi soal naon pinatuban nami raja nami ima acara parsaur matuang ni na tuan tarsongonom ma pajawun naboy upatu pahami di hari marsugut perjolo atau huasima siang nasuhuton sambil macaha ima jujur mulu napaduahon alai perjolo dibuka huria baru habisi atau huasi siang nasuhuton baru manokata ma muse siang hula manik nomor 5 cara pertama nanti hula manik manokata ma siang hula manik napa dua tulang sitohang napa tuluhon bona tulang sitohang napa opaton bona nyari situmorang. Jadi sesuai do rutin mana kesepakatan ni antara kami do rajai sitohang sada do nasida di natulu obaso dua nopas dua grup manasida. Jadi tulang sitohang bona nyari situmorang dua manasida masuk. Habis raja nami masuk mandokata tulang robot rajai sida putar di acara Balimahon. Di acara paunopon ima hula namar hamananggi situ morang dohot silalahi. Habisi ima acara papituhun masuk hula naposo bajaitan sirait tepunan ala do hula naposo sesuai dohot gudang ni pinok perni datu-datuon dulu bawa dulu boru. Habisi pawaluo masuk pariban ima boru nai marata pasiahon simatuani boru bajar nahor pinem siregar dung. Habisi masuk mamse boru bere baru ale natuatuani huta serikat manang pumuan ni natuatuo do atakelengna bolu tumadong. Baru pasal Pulau Paton pemerintah setempat naposo pulung manang parhobas baru musisian huria GPIB baru habisi nomor 10 hula papuhon tuhani asuhuton baru mengapa siap kami asuhuton perjulu menokata bere boru asuhuton baru upasahat kami muse marsugut tu bangunan huria ima penghabisina tarsoni semua tertib acara di perjowo marsugut raja nami nabui paturak kami melutung adong nahurang buido tatap bayi melutung adong nalubi buido tahurangi sesuai dohot angka adat natordin tu persaur matua uni natu tarsong san kasepakatian non melutung adong akan nahurang tong masuk anaknya nate dari kami padeng gantung. Jadi bolo somon dia ada kita sama osir. Ulu tinggal main di hasuhuton. Ulu dua deh. Ulu. Alai mono ihur tu hula ime hula mani. Ala iboton asida do nasaur matuau. Jadi anggo ihur tu hula ini hula mani. Si gagak dulu nanti nutungan mau nama. Artinya si gagak dulu alai ngahona robus tersoni perjabaran naboitan matu pahami di hari marsugut soni mama. Jadi uturusom macam itu amang utulang sitohang ima tulan bona manang soi tulan bona ima tulang agak ubal gado daripada soit kedua ni. Terus bona tulang tong matulan bona niari sopa dua rusuk bona niari nami situ orang sopa ma tulang sidang tulang nami tulang robot sopa ma dua rusuk
baru hula-hula nami hula-hula nama-nama Sopanagok doi. Sopanagok Sopanagok tu raja Sidabutar tulang nurubut baru hula-hula na poso boima poho ala songonilang tu si matuani boru poho mana boy tarpatu pahami alai mono tu pangula ni huria do na tua ni huta soit mai nasida sadabe tu pangula ni huria be soit tu na tua ni huta pe soit ma na boy tarpatu pahami molo tu pemerintah setempat aka jabar pohu matong tunasida dohot waka punguan-punguan atar songoni ma perjabaran konsep perjambaran na boy tarpatu pahami amang raja nami jadi dohoton hupangi dohami dohot gomos asa tiroi hamu hami bolo tunga bolo jabar tu boru nami aliyang mai manang rukung rukung ma tunasida ala boru nami oddo siloja-loja jadi rukung ma tunasida songoni ma raja nami ra tamado sukunon nami hamu hera-hera piga ma songon manang na piga ma hami si ulo sumuna tulang raja nami asa huboto hami songon patu paun na hobar tu si setabi ma raja nami sapul setabi bolutung pemarpanukku kami di son alai na tamado di roha nami sukunon nami hamu si do ti ma mi raja nami hula-hula manik Kung kumunay paparan na puron. Sa may tunonona. Oh, nauli tu lang berarti onom manoang tubuh ni naburu munaon. Tulu ma anak, tulu boru. 10 sada may sada. Berarti onom siapa ho? Sada pahopus Lemik. Sada pa upo siya anak. Sada pahopus siap boru. Sada pa ho siap boru. Sada tu nono. Oh, berarti onom taba dua walu taba sarisia. Sab. Pas 10 saput. Ya, 10 may amang baru. Supay 2 perhata. Oh, supay 2. Raja Perhata berarti 10 sada. Sada pinala amang baru. Tuhamu paniran nami, bigihamu ahod dah. Solong di roha nami, rade mahami di si raja nami. Alai tong donno sukunon nami na tuwa ni huta. Molo adong ulos holong. Tuisi mapasahaton ni nasidai ulos holongi aing gulos tohonan naking sada bebe nasida pinoperni na tuwa satu perwakilan siang pahopu perwakilan pahopu siang anak pahopu siang puru satu nonona. Jadi bolo adong ulos holong. Tuisi ma ulos sonon ni nasida marpanukum majuhami raja nami. Ulos holong. Jadi molo ulos holong guarrapi ulos holong. Nah holong gorohani halaki tu buru kan. Alayang kutu pinoparna kan nunga di ganung pisudi. Berarti hamuna mana bagi batu persinabun manang natu ama akan martina dohon. Tu si tong lawan ulos holong dah. Nah holong gorohani halaki tu akan martina dohon. Hamu apa? Patu pahunian no makatai mahamu dia bu balai Nami butima. Wala ate amang baru. So ni mana? Jadi mau lihat ma tulang nami si tohang, bona tulang si tohang, bona niari si tumorang. Tongdo naking sukunon nami songo. Bolos yak kami bona tulang do bona niari tulang bona tulang do bona niari ima Nauli raja nami. sada ma anggini amang buru nami na parjolo na inan bolo adong na ro songoni iboto na bolo adong Ibotona bolo adong sada ma berarti 10 ma ima siak berarti 10 siak kami tulang bona tulang dot bona niari nauli raja nami mau lihat raja nami Ada ma tunono. sada tu nono berarti sia Siya tarsoni. Jadi molo tunga dong. Ala toro ngai boto abang buru namin waing angko sidabutar maning naparna. lo tulang Tertorok don jala ulala udang don namar holong ni roha tu na buru namion. lo tulang Asama radi bahamu majalo akaula solong. Jadi molo nama asa songot di hami
di Samosir. Oh, lo tulang. Tu manang tu anak ni na buru nami odo pasahato salak alai perwakilan ma. Ima ulo solong na kinate tulang. Nauli tulang. Tarsongoni ma. Nauli tulang. Nabu ihu patol hasami. Oh, Oleh ate ma among buru. Nauli tulang. Ima anak siakangan ni na tuwa-tuwaon. Ima na mangalak buru ni rajai buru pacaitan. Ima si uloson ni rajai ya ke raja nami. Walahima sudah na Sa topi tamar sugot sa unang liling-liling. jadi 5 manuang kan? Hah? 5 do ka? Jadi masih kami pajahitan. Maulate raja nami, maulate matulang. Laman dia lama mau pasahat kami songosopan yuhum nami Tuhan muna raja nami. Buha ira-ira raja nami. Hula-hula nami manik. Soni nang tulang nami si Tohang, bona tulang si Tohang, bona niari si Tumorang. Soni nang tulang nami, tulang roroba si Daputar. Buha raja nami ira-ira. Mula tema di hamu aka hula-hula nami tulang bona tulang na tua-tua ni hutan. Mulai sian sektor sada saat tu sektor onom. Retadu hamuro mengurupi kami, mengajar-ajari kami. Jadi abu nak pula saya kejakku boto mendekut hata mandongan mulia tema putima tabayaka. Jadi dalam rangka parlauni omak nami, mudah-mudahan nami naik tinggal dot sian omak nami, sudah anak guru bere popu, dot ela sehat-sehat panjang umur ma ami sudena. Jadi ami mandok mulate tu tulang nami, tu tulang mani, tulang Situmorang, tulang Bonaari. Jadi tu tulang robot, sida butar, mangi bamulate ma tulang sudena. Tamiakko nami lam sehatna. Mudah-mudahan sehat panjang umur mak alat tulang nami sudah. Mbak olanina boy kami sampaikan mbak muliate mak. Melalui tambah ni senala abang mbak tabai. Boy hita marpungu di halaman ni bagas ni jabu nami. Ima dinaung dialap Tuhan dainang simatuaku na di hari Sabtu jam 1.05 kurang 5 sore. Jadi mulia temai doko kami, Tuhamu sudah hula-hula nami. Saya tiurma di hari marsogot, lancar sudah ulau ni, akan ada sakap ni roha, dipatulus amat tadi bata. Bahasai di pasu-pasu Tuhan mas sudah, aka ulau ta di mana go niari. Songoni pehata sian hami, paniaran ni, parumain ni dainang si metuakon, moleate. Tang buitar plus nami amang. Natta suripada songoni pe amat ta suripada. Setuat di Batama, kita mau perping dua tutuhani sanggia matutu. Ulan na denggar, ima partua ni omak nami on na burju na ulion. Songoni pe tulang nami tulang manik. Mulai sanggijang sa utoru nami pe tang tablos nami tulang mulai sanggijang sa utoru tang bodo betar-belas nami sudah tulang pabemune Tuhan nami tu beremu siang giat matutu lihat Tuhan ni anami pasu-pasu gajeng ni umur anami pe jelman aposo do pe son kurang do pe mangat usir di parada ton anami pe mandok melate do tu nututu ni huta. Sebenarnya awang dia anggota da wardoson dua muna dua dok. Apalagi tu bapak sidi dia dok bapak sidu tua. Kita ada banggia hodok di kayaro natading. Sungguh dia pe pesta ulaun ni arong di hutau di kayaro. Amu ma mengudu be anggau udah ba anggia tinggal di Jambi dah. Nah, tinggal di Jambi, terus terang mau tinggal di Jambi dah. Anggo orang do pesta
ni halak batak di Kaiwaro menasing gubernur sekitarna hamuna dua mengedupi sudah ngarung pesta ngarung tahun bahat bahat aki bahat teban dua bang nabi mulate Jok rohanami hotan halata mauliatiro nabui pasatun nami jia larong do piacara tahabison jok rohanami marpangiduk kami saharinai tuhamu hula-hula nami manik tulang nami si tohang dohot bona tulang nami si tohang bona hari nami si tumorang tulang rorobot nami si dabutar tulang parsiat pajahitan asa habison rapaknya kita marnatapak hubagas ala mopoma na tua-tuaon songonima buah-buah nami jalapang opung, ini tempat opung yang terakhir ya. Kiranya anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu dapat menyaksikan kebaikan hati opung selama 78 tahun dan boleh melanjutkan warisan kenangan, warisan harapan dan segala berkat yang indah boleh tersedia di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dari anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu. Dan kita juga yang boleh hadir pada saat ini, kita mendasari bahwa ketika kita melihat peti mati ini atau yang kita biasa akrab disebut dengan rumah kita akan menuju ke tempat yang sama. Hanya waktu dan keadaan kita yang berbeda di mana dan kapan. Namun selagi nafas itu masih diberikan kepada kita, mari tetap terus melanjutkan kehidupan berdasarkan akan kasih dan kesetiaan yang berasal daripada Tuhan. Dan sebelum jenazah kita masukkan, mari kita kembali berdoa. Tapi kosbek kamu iya pas ini Pak udah jago udah dibuka tadi kan udah agak mereng sono di mana Bu dia agak sono nahusia pun nanti naya deh Jolo digeser mana batang nih Jolo di paula aja tuh itu dia sama oh baru di setel mesin senang goyang iya paturun noti itu toru asawi mangaliat paturun di toru oke enggak iya terus putih mana iya putih dan putih ganjal mah itu ganjal mah ya baju ganjal lah toru bantal kurang isot na po ganjal tulang isot tulang ido oke tadi lihat doa orasot dihita terlumobi dihita saluhuna na ditinggal hon nihala inangon parjolo sehali mangido maaf au marsoba au tuhamuna saluhuna tulaku doa tulaku marsoba au 10 jari-jari pas 10 sedah si majujung memang sian naking martabu di dalam memang niat tulang alai
Ba selena mangidoma apa tulang. Ada nahubotro tulang na tulang silabas roha na labog pusu-pusu. Jadi dia pada ditikion ba ulala seberi bau majo tulang na tulang. Jadi mau lihat matutu di kokot jojo muna di buah-buah muna tuhami ima di perlau ni inang namion mendapoton tuhata perdingga basai di son rodo hami hula-hula muna marga manik ima namen saksihon ima di parlau ni na tua tahun ngamo pobe ima inang namion tuinganan na nasori paturi tangan na basiang kia matutu mulai sadario satu hari kamar sugut maupun auli mon maupun adinggam mon tuhamuna saluhut paparan ni inang na tua tahun jadi sakas dotok kuboto hami belgado pasu-pasu di pasatuata imatu inang namion marurak doon gajang tutoru marbulung tibotu gijang mardaka tu siamun mardaka tu habirang titir doon maranak titir marburu suak songoni marpahupu ima belga ni pasu-pasu tuhata ima tuinat tahun jadi dia pala ditikion rak menyaksiok kita ima hami hula-hula muna nek pasahaton ima ulos saput ulos parpudi nek si pasahaton nami tuinang namion dia pala ditikion je borhat mahoinang tuinganan na naudinggani inganan parsatekinani mendapoton tuhata debata selamat jalan mainang songon edok kolina tua-tua napurat tano-tano natuburi wana dipinasa badamu mulak doto tano aliang kotor dim mulak dotong tuna punasa songonima hulala nabui pasaton nami dia pada ditikios yang kiak matong ulauta dia kari marsugut boi tong didongani tuhata boi berjalan do denggan rak martangiak kita asai toktong sudehita na ditinggal honi nangon di pasu-pasu daus ya nak kaparmaraan sesuai do inangotong di parlau inango saya manggonggom matok todina tu kita saluh na terlumu bitu hamu poparan na ditinggal hosa babuti mahulala tulang di parmoding ni naburu namion marang paupu namion semoga mah keluarga na ditinggal hon akapinopar ni naburu namion semakin akrab semakin boloni dok sormatua sebetulnya nggak sukacita sih sebenarnya jadi jangan dong be kesedihan di keluarga pinopar ni naburu namion semoga matuan mengaromoti sude akapinopar ni naburu namion iman nabu terpasat tami moleate tulang nami tulang roro sida putar tutur ni amang boru nami di parmod ini na boru namion tingkado di baik kamu jalan ngamuk poi mana turu marumana nah di pasat ni ima hula-hulamu manik jadi ya saya dokon ma songon hata naulina dinggat tutu aka naulina dengan di pangalaho nang
di poda ni pasahat ni na buru namion tuhamu kapino pernah ima ingot tamu jala ima paihutu tamu julan nyeriot saya makurase ma Tuhan dilehan maha hipason dilehan nang dalan ni pasarian dihamu pinopar ni buruan jadi selamat jalan madihona boru selamat tinggal madihami makurasi ma halam dihami melihat mak mau lihat ma upasahat kami Tuhamu raja nami mulut tungarong na hurang lobi di pangadupan nami Tuhamu di parmaupon ni na tua-tua perjuluh kami mangido maaf so ni manang Tuhamu tulang nami si Tohang bona tulang nami si Tohang bona nyari si tumorang so ni nang tulang rorobot nami tulang rorobot si dabutar mau lihat ma dihamu tulang di sudi akahata nauli na pinasahat muna di parmaupon ni inang naburjuon mau lihat ma upasahat kami ma muse tu pangulani huria asa ditutup doh tangiang. Opung sudah boleh menikmati 78 tahun umur yang diberikan oleh Tuhan dan sudah boleh mengakhiri segala tugas tanggung jawabnya sebagai manusia atau sebagai pribadi yang diberkati dan dipelihara, bahkan sudah boleh dianugerahkan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu. Besok kita akan mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Harapan saya berduka boleh, bersedih pasti, tapi harus juga menatap ke depan. Kita tidak bisa mengatakan kepada Tuhan kenapa ini mesti terjadi dan kenapa harus terjadi. Ini semua menjadi kerahasiaan daripada Tuhan. Sebagai manusia kita hanya bisa menerima apa yang menjadi rencananya. Baik tidak baik, tapi itu baik menurut Tuhan. Suka tidak suka, tapi inilah yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Dan kembali kita tutup di dalam doa. Tulang. Sampai ketemu besok aja tulang. Lagi tulang. Nah, tulang sampai ketemu besok. Lebih beta tulang. Jadi iya, salam. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Anakmu nasihon marinamo dapat tudaina nahu parsitai alus di hatapodami Muhammad baheno ulama balos kurjumi sosana di dayo sinari di anakku sosana di pai mau maraso tanam nuka marujuk olubi inau sonang maho aleina pagi tubuh sonang
Vino parmu nanti nadi kompor. Oh ale Tuhan ampuni rohanami Vino pardi dainang naung tumoloi Sai pas di dalam persiduhan naung menghadui. Sitai alus di hata podami Mohama baheno kulama balos kurtumi Sosanga di daiho sinari di anak komo Sosanga di pai maho marhaso tanam Duka marujuk kolubi Sonang maho aleina begitu Sonang dilapu dituhani Makorasiman salamiku habiok Vino parmu nanti nadi kompor. Oh ale Tuhan ampuni rohanami Vino pardi dainang naung tumoloi Sai pas di dalam persiduhan naung Abadui. Oh ale Tuhan ampuni rohanami Ino pardi dainang naung tumoloi Sai pas di dalam persiduhan naung Abadui. Ya langsung kita bungkus ya Bargo Bujurban ya. Hilado hina hilado hama berjumi Tuhan geleng dan dibatari daho mekelho nang pelo jaho marga Mario amavina Vasikola ona Dirohan Unaku taupe Songon nanti naupi Amangina naubina lagu Sudah tangi yang di Tuhan
lekmo. Oke, oleh ante mah. Dia karena berpartisipasi ante, oleh ante kedua. Ikon pasangan pemuda Doras Bodoso Tai dan dibatari Jaho Mekelo Nak pelo Jaho Margo Bario amagina pasikola diroan unaku tabe sonati naubi Dio amangina naudina lagu Sahajo sudah tangi api Tuhan migeleko Sahajo sudah tangi api Tuhan migeleko. Oke, masih ada request tentang yang ide enak deh. Toki di Bartoluono Tabi Beke sahur matuan Bayu ihun tabi Ira Mungkin anong lagu kena yang apa Ira Amo se pada apa puas mak aku malam mau iya sugut boy manortor nama ulah ada nama sugut Ala nang mengoda sodasi na tuwa-tuwa man yang maksud nami amang raja nami. Asa baik kamu maju bodang mulai-mulai. Mau lihat mah amang panggol sing ay baik kamu godang mulai-mulai. Baik damang ma godang lihat-lihati asa mga lihat kami sudah pinopar ni na tuwa-tuwa.
Tuhalikan, jadi songonari baik kita maju muse ede haru teh hasonangan ina tutu na tiking oluna ede kebiasaan na
fantasía o tener botón. Mortiru maira botón para recordar sohotan Rugiru kumaku Marliga jatina lusaku o tener botón. Ima voi ficar pasu ora sita gadu pandale saju pasu pasu ora sita gadu pandale saju pasu pasu ora sayu matu hamba ora sayu matu hamina ora sayu matu aidau sayogi ulang tahun Dua hamba, orang sayur batu hamina, orang sayur batu hitam, sayur ulang tahun. Kita mafrenta, tanama lontarurat, sarina totong tolurai, kucil bebasirurat, sarina totong tolurai, kucil bebasirurat. Orang sayur dua bapa, orang sayur dua hamina, orang sayur dua hitam, sayur ulang tahun. Orang sayur dua bapa, orang sayur dua hitam, orang sayur dua hitam, sayur ulang tahun.
Bermaksud kehidupan bagi memberi Tuhanku bersyukur. Berjalanlah aku biar dia berikan kata surah-surahku, oh bilik manisku. Oh Tuhan, oh bilik manisku. Oh, piring-piring segenap bunga, piring-piring tambah dilena, piring menggoda, piring tambah gelana, oh piring manisku. Piring-piring tambah dilena, piring menggoda, piring tambah gelana, oh piring manisku. Berkat